मणिपुर की पाउमी कुनलोम कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदा नतना इमुंग मनुंग पुन्ना पॉजिटिव ओइबसु यावरे मणिपुर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक के तोंगान तोंगान मीडिया हाउसिंग दा पाउसे की थबक तौरीबा पाउमी कुनलोम ngasi फाउबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंग असी अयामबना होम आइसोलेशन तौदुना लैरे पाउसे असिना फंगबा पाउगी मतुंगिनदे कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगी मनुंगदा नुपी पाउमीसु यावरे लाइवक थीबदी पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगी मनुंगदा इमुंग हुमना अमसुंग इमुंगे मियोई सिंग लैखिदबसु यावरे हिरम असिगी मतंगदा पाउसे असिगा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनगा वारी सानाबा मतमदा फोंदोरखिबदे अहिंग नुमिदांग खंगदना मियामदा ई पाउ पीनबा होटनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा फ्रंट लाइन वारियर ओइदिबा पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगे ममिंग मथा अदु खंगले लैंगा की माइकैदगे डेमोक्रेसी की मरी सुबा युम्बी ओइदिबा पाउमी सिंगिदमक्ता अना लायंगी लमदा पाइखटपा याबा थबक थौरांग सिंग अदु लौखटनबा होटनगनी हाइबसु चीफ मिनिस्टर न फोंदोखि तोंगान तोंगानबा प्रजा सेक्शन कयादगी पाउसी असिदा फोंदोरकपगी मतुंगिनदे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसु लमदम असगी पाउमी सिंग असे फ्रंट लाइन वर्कर नि हाइना लाउथोखिबगा लोइनना कोविड-19 लाइचत मरक्ता मंजिल थाना ई पाउ लौबगी थबक चथरिबने मदुना हौजिक पॉजिटिव ओइदुना लैरिबा पाउमी सिंग असिगी दमक्ता अना लायंगी थबकता चीफ मिनिस्टर ना अथुबा मियंग चंगदुना लौखटफम थोकपा थबक लौखटपा चुमगनी हाइना फोंदोरकले कोविड वैक्सीन कापलबा मियोइदा पॉजिटिव ओइरकपदा फगटपगी चांग यामना वांखटले हौजिक मणिपुर कोविड वैक्सीन अहानबा डोज कापलुरबा चही 95 दगिना होमपु फाउबगी मनुंगदा लैबा मियोइ कयादा कोविड पॉजिटिव ओइबा याउरे अदुबु कोविड वैक्सीन कापलबा मियोइ सिंगदे पॉजिटिव ओइरबसु यामना थुना फगलकपगी चांग असे वांगना लै हाइरे पाउसी असिदा अहानबा डोज के कोविड वैक्सीन कापलुरबा मसागी चही 95 फाउबगी मनुंगदा लैबा पॉजिटिव ओइरबा मियोइ खरना वारी सानबा मतमदा फोंदोरखिबदे अहानबा डोज के कोविड वैक्सीन कापलुरबा मतुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइरखे अदुबु हक्सांगदा यामना थोइना वाबा लाइहौना चिंगबा का हेना हौबा चानिंग थक्निंगदबा मदे हक्सांग का हेना नुंगाइतबा तौबगी चांगदे यामना हंथै अदुगा कोविड वैक्सीन कापहौदबा मियोइसिंगदे कोविड पॉजिटिव ओइरकपा मतमददे लाइहौ का हेना हौबा चानिंग थक्निंगदबा पोकपा हक्सांग का हेना सोंथबगी चांग वांगे मसे मसागी चही 30 सुद्रिबा मसा मऊ फना लैरिबा नहासिंगदा फाउबा अदुमक तौई हाइना फोंदोरखे पाव असिना मखा तारेबदे मदुना हौजेक सही 19 दगे 95 फाउबदा लैरिबा मियोइसिंग अमदे सही 95 दगिना होमपु फाउबदा लैरिबा मियोइसिंग कोविड वैक्सीन कापथोकपना ख्वाइदगी अफबा ओय वैक्सीन कापलुरबा मतुंगदा पॉजिटिव ओइरक्लबसु अयामबना यामना थुना हक्सांग फगलकपगी चांग वांगना लै हाइरे लैंगा खक्तदा इंथोक लोइसे हौजी कोविड-19 की अनिसुबा वेब असिना मरम ओइदुना मरा लैजद्रबा मियोइ कयाबु अवाबा चैथेंग पीरे ngasi mipum khudingmakna thengnariba laina laichet ase aikhoina amata oina punna thengnarabade maithiba piba ngamgani haina selen digital na thadorokpa cherol amada khangalakle serol sina makha taraduna section lawdaba section ba watpagi mami khara ahan ba web loisilakpada takhibana ngasi di ani subo web tam covid-19 gi nabagi chang wangba amade laina asina sibagi chang wangkhalakpane manipur da leiba khwai pumbada aigi haiba wakhal thadoknaduna amata oina punsinaduna laichet ase muthatminase मणिपुर क्लब मैरा पाइबी CSO खुदिंगमकी वाखल लौसिंग पुथोक्तुना लैंगा खक्तदा इंथोक्तना लाइसेट असि थिंगमिनसी हाइखि संदंग सेनब मरिंग खुलदा अंद्रोगी मियोइ खरना लौ उबदा थिंगब पिरम लै था असिगी तरेता संदंग सेनब मरिंगना लौबुक्ता लौ खोइबा मतमदा अंद्रोगी मियोइ खरना इखंग खंगौदना नोंमै कापलगा लौ खोइबा यारोइ हाइना कोइतान तानखिबा दु अकनबा मौंगदा कंडेम तौई अमसुंग अंद्रो खुलाकपना मतुंगदा अमुक तौहनबिगनु हाइना संदंग सेंगबा मरिंग विलेज ऑथोरिटी की चेयरमैन ना थादोरक चेरोल अमदा खंगलकले चेरोल अदुना मखा तारादुना हौजिक लौ पानबा मतमने अकोइबदा लैरिबा सिंगलौ पामलौदसु सिंगथौ हुनबा अमदे चही अमगी चानबा मरु मरांग अमता थाबा याहंद्रे अंद्रो खुंजा खरना अयेत अपन पीदुना मरिंग सिंगबु ओट नैरगा लैरे असुमना अयेत पिरकपा लैबसिना चही अमगी मरु मरांग थाजनबगी मतम हेंदोक्तुना मथंग चही की चानबा पोलम अमता लोकपा फंगलरोय मरिंग मयामना मसा मसा की लबुक खोइबा लाको मतमदा अंद्रोगी मियोइ खरना नोंमै कापलगा मरिंग की लौ खोइबमदा अथिंग पीबसे मफमदुदा ngak सेलिबा सिक्योरिटी ना तौहनबिगनु लोइनना अथुबा मतमदा सरकारना मिजंग चंगदुना यंगसिनबिद्रबदे अचौबा वाथोक अमदे इरांग अमा सोइदना थोकपा याना लैरे हाइना फोंदोरकले सरकारना लौमीसिंगी याइफनबा थौरांगसिंग लौखटकदबने अपुनबा लौमेलो पोथोक पुथोकलिबा लौमीसिंगदा कोविड-19 की लाइना लाइचत असिना चैथेंग कया अमा पीरी मसे कोकनबा लैंगांगना मांगजौनना लौमीसिंग याइफनबा थौरांगसिंग लौखट पीगदबनी हाइना अपुनबा लौमेलुप थौबाल डिस्ट्रिक्टना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकले चेरोल असिना मखा तारादुना कुमसी सही 2021 असिदसु ममांग सही
2020 da tawbagumna COVID-19 gi saitheng koktringai da COVID-19 gi ani suba web ki saitheng na pothok puthok liba lawmi singdadi awaba na khamtheng le awaba saitheng sing ase lengang na ubiduna lawmi singi akhanaba policy program kaya mangjona sinbi gadabani mamang sahida lawpham singi pata paiba paidaba khandoktuna pata paiba lawmi khakta har piba aduga pata paidaba leijadaba pata saba ngamloidaba loksal uraga sajaba lawmi singidi har phangdabagi awaba kaya thengnakhi masigi thoksil ase handaki chahi asidadi tawbidana ba lainga ki maphamda amade mari leinaba department ki maikaida ningsinglakle athanba oxygen cylinder marifu khusinakre CM gi relief fund da oxygen concentrator ani mateng pangkre Manipur da oxygen marang kaina pusilakna bahonavada mapan gi state ta hojik leiduna achauba thogdang loduna honariba khurai kendra gi MLA oibata natana Loktak Development Authority LDA gisu chairman oina thopuriba MLA L Susindro ngarang athanba di pipe oxygen cylinder marfu amasu Imphal da tharakre MLA Susindro na tharakhiba oxygen cylinder marfu ase COVID-19 gi SOP ngakna Health Department ki official singda khusinakre MLA Susindro na mai pak na oxygen cylinder sing Manipur da pusilaki basigi damakta Chief Minister na MLA Susindro buthagat pa phongdokre Amarom da ngasi Sagolban Bijoy Govinda nupi marup na CM COVID-19 Relief Fund da oxygen concentrator ani mateng panglakre COVID-19 laichat thengnavada hojik oiriba luraba tanja asida oxygen concentrator ani CM gi COVID-19 Relief Fund da mateng pangbirakhiba sigi damakta Chief Minister na thagat pa phongdokre loina na Manipur miyam na angam ba tengbang pinaduna laichat asibu maithiba pinaba honaminasi hainasu CM na appeal tawkhe RPI Manipur State President Maheshwar gi potchai yenba chatpa ben ama sakhangdaba singna thugai rakre Republican Party of India RPI athawale gi Manipur State President oidiba thongnaujam Maheshwar gi chana thangnaba polam sing thinba chatpa delivery ban ama masakhangdaba miyoi kharana ngarang numidang pung 8:30 rom tabada thogda babok laikai da thugai rakre COVID-19 gi ani suba web na Imphal West yauna District khudingmakta curfew thamjin khibana miyamna nongmada changdaba yadraba polam sing phangdabagi khudong chadaba leibana Maheshwar thongnaujamna numit kharani gi mamangdagi kaisamthong kendragi mafam singda chana thaknaba polam sing thinba chatpane ngarang numidang mahaki delivery van MN01S 8176 asida thogda babok leikaida masak khangdaba miyoi kharana gari ama khamjillaga thattuna ben adu thugairakpada natana gari adu da tonglakpa miyoi sing tamthina phubi rakhibane thawong asi wakhal yamna pikpa chaukhutpa mami taba watliba miyoi singna satharakpa thawong oigani haina Maheshwar thongnaujamna phongdorokle mahakna makhatana phongdokibada miyamna wanaraba matamsida angamba mateng pangnaduna awaba khangminana bapai khatliba khongthang asida amana amabu mateng tawminanabagi mahutta gundai jangbi thawong chatharakpa politicalize ki thawong toksilakpa se laibak thibane masigumba thabak ase makhatana tawhaningbe thawong ase kaisamthong kendragi miyamgi oinasu laibak thibane miyamgi awa ana mateng pangnaduna miyamgi punsi kananaba lambi romda changsinminasi haikhe